Večeras ćete slušati drugi nastavak radiodrame Balada o Plum Cassidyju i Peaceful Bulletu. Hladan planinski vetar nosio je prašinu u oči dvojici odvažnih jahača, čineći njihov oštar pogled još odlučnijim, dok su jahali kroz stenovite planine, tražeći put za Dodge City. U njihovim stakleno-hladnim zenicama ogledali su se požari na horizontu, a u ušima su im odzvanjali odjeci kuršuma iz daljine. Plum Cassidy, jašemo već 17 dana. Mogli bismo malo da se odmorimo. Osjećam se kao da sam celu noć sedeo na petardama. Pa ko piše ove gluposti? Ne, Peaceful Bullet je zabrinut zbog problema koji ga prate zastane, pa ozbiljnim glasom nastavi. Pa vi niste normalni. Pa opet čitate didaskalije. Prestanite da čitate tekst u zagradama. Mlađo, ostavi više tu trubu. A možda će ovaj mudri indijanac koji svira tam znati da nam pokaže pravi put. Moćni poglavice, znate li kojim putem možemo izaći iz stenovitih planina i stići do Dodge City-a? Moćni Manitu, odavno nisam video bledolike jahače u zemlji pobunjenih Siuksa. Izvinite, jer možete taj tekst da izgovarate malo prirodnije, kao u stvarnom životu? Isto su me pitale stotine i stotine studenata. O Bože, on stvarno ovako priča. Mlađo, ne sada. Škripa kolskih točkova je za prolazak karavana. Nastavite. Ako krenete levim putem, naći ćete izlaz iz stenovitih planina. Ako krenete desnim putem, ako krenete levim putem, naći ćete sigurnu smrt u zemlji pobunjenih Siuksa. Znači, idemo desno. Da, levo. Sigurni ste, levo, pa malo pre ste rekli... Veliki poglavica je rekao levo. Odvažni jahači odjahaše. A u stvari trebalo je... Nastavak avantura naših junaka poslušajte u sljedećem nastavku balade o Plum Cassidyju i Peaceful Bulletu.